Thengia thina munene wa mathogora ma gas uria ukoretwo kuo kihatiriria Kenya. Riu thina uyu waaya guithegea makiria kumana na kugirio kuingira guku bururi-ini hari rori iria ikuaga gas kuma bururi wa Tanzania ikirehe guku bururi-ini. Namba ya rori cia gukua gas no kuongerereka mwaka-ini wa Kenya na Tanzania gitumi kinene ari Ndugamano ya Magoti maria mekerirwo ni ruhonge rwa ungania wa Magoti rwa KRA hari endia othe ya gas kuma nje ya bururi. Wezi amka ukasema kitu ipandishwe na ikapanda saa hiyo. So tunaomba tu wapeane notice, wapeane time, watu wajipange, lakini kwa muda kwanza wa release hizi gari ziende. Itua ria KRA rikoneka kurutwo mahitia ni onjoria aya kuona ngwataniro ya gitaro kia Afrika irathiro ikoretwo ithengetie magoti mothe hari thogore ya gas mabururi-ini ma gitaro giki. Riu Kenya ukioneka riguo bururi uria wambiriirie kurihia magoti maya. Nimeshazuiwa jusao naambiwa lazima nilipe. Sasa nitalipaje na naenda transit, naenda South Sudan ambaye nimetoka Dar es Salaam nafaa nielekee South Sudan. Onjoria riu mehitite kwaga kuriha magoti maya kuna ni mariheire magoti mangi bururi uria gas ino yumite. Riu makiamba hema muhaka-ini uyu. Serikali ituangalilie kama iko na issue, tutatuliwe sisi tufanye kazi kama Wakenya kama waingine. Kumana na guikara haha kwa ihinda rori muikerikana kwambiriria kurekereria gas ino kumana na guikario kwayo matangini undu uria wambiriirie gutumura haha gatagati ka aikari makiria tauni ya Namanga. Hata sisi wenyewe tunaongopa kufanyia kazi hapo ndani kwa sababu unashindwa ikilipukio ukiwa hapo ndani utafanya nini, na pia gari ni mingi. So tunaomba serikali kama kuna kitu inaweza fanya wafanye tu hizi gari zitoke hapa. Magari ni risk ambaye gari zimepaka hapa more than gari 200-300. Sababu gari za gesi peke yake ziko kando kwa karibu na maofisini, ziko hatarini. Tunaomba sote gari ya gasi tutolewe hapo ndani tuwekewe mahali, kwa maana hapa ndani ni hatari, gari nyingine magesi inaliki. Mendekithia makurihia igoti hari gas maheanirwo ria mbere mwaka muhituku kuria thirikari yendekithitie igoti ria gicunjĩ gia 13 hari 100 kuria hau kabere gutarihagio igoti o riothe. Ona kuri uguo bunge ni aregire gukinyaniria igoti riri ta uria KRA yendekithagia ithinya-ini riu ikinyihia igoti riri nginyagia gicunjĩ kia 8 hari 100 mweri-ini wa Dithemba mwaka muhituku. Handu-ini ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwagi.